Well, you looked me in the eyes and you said it, and your face can say it all, so I know you meant it. And if I lose my way, will I know where to find you? Will I know where to find you? Then I looked you in the eyes with the promise, not brighter than the stars, I'll finish what I started. And if you lose your way, you'll know where to find me. Bismillahirrahmanirrahim. Wahai saudara Muhammad Risal Fitri bin Kamarudi, saya nikahkan saudara dengan seorang perempuan yang bernama Fitriana binti M. Jafar Halim, yang mana walinya telah mewakilkan dan menyerahkan kepada saya untuk menikahkan anaknya dengan saudara dengan mahar cincin emas dan seperangkat alat salat tunai karena Allah. Saya terima nikahnya Fitriana binti Jafar Halim dengan mahar cincin emas dan seperangkat alat salat tunai karena Allah. Amin.